School upai ba hangni pemau tharisan nilai ngai upai ba hangni ulah lepas PhD ya ke politics upai ba ulah lepas PhD ya ke politics sebut mana hikai school pena ran kala namar kata dah penyu i ba un hikai upai ba namau tharisan haka ba election ke banwan un hikai upai ba namau tharisan haka ahajar apupra pin pai mat atat kedar mundur ba hau pra toh ngai haka ne ke janmir ke pemerintah saya sisian ngai kublai ya ibapo ibalong kum chairman lani usong kunor jong kene ke jingalang Dr. Baskam Merbo ibalong kandidat jong ka parti bala plai por khnang banwan bangi hangne kinongkit kam jong ka parti kiba ngamla banjer kertenglut agane ke por kiba nagane ke snong bat kiba nagi snong kiba marjan iban kiba don napo west kasi hills kiba kit ikalengkor naga bantaban penia seprang ke kam jong ka parti pi don lang hangne nagalyang jo pi kom ka women wing ni pediang subha ya pi ni smokmen bepidan rengkat hangne ban ai lang ke jingkersan yang kum ka parti ba khamtam e naga bantau pai ba bon sekene ke jingalang tekublai sibon naga banta jom pi baro ki belawan hagane ka por ka bamenta tengah singo tenan bangayo banwan yu kejap biang hagane ke sinong ka kerteng jong kene ke sinong kade ke kensi penre kani ka dong ka bangiasa kade ka mau sorong kamde ta kade ka mau sorong ngala asa hangne mau sorong jan arsnen por padang wansa hangne mau sorong ngala tiing ngaong try ka mau sorong teng gede try ki pas sorong sudah try demandang lasa hang ne ngasem ka sunong te ka mau sorong kibriu ki pas ngurit kata ka de ki pas ngutanan kibriu ki pas ngurit banga sati badien bagane ka mau sorong kam dadai e ka bathau ye ka jing sarong hande ka thau ye kata ka jing birong jugi tagi mau te ka banga ngutanan kolong ba kibriu ki baron hagane ka sunong gide kibriu ki pas ngurit Barka bakham snow ternat hagan deka jinyal enti jongi kum ko parti kelong bagi dei kibriu ki basyempang ya ka ba usumbai bau ngilabet upangila hikai ki sepang ka sensyar ka ba bet ka ba khot ka ba suba kalayo jaka ha ki donur ke jongpi bat namar ba kalayo jaka utau sumbai ubangila bet ula saiso bar ula saiso stet bangelayo ban khet ya ga jingjob ka ba don burom house nem ar hajara pusan ha ka ba pila sai iba Powell soklet kum UMDC badan burom jongpi tekum gadak dong kejing semangu ipi tungi thapti na kabenta ki baba ki bala ai kejing kersan na kabenta ka parti kejing soba ai kejing thapti ke bejam tenamar kata daw pengiwan ha kene ka por ka pamenta ngimuan syu banyakran ni gino-gino ki wai pat ki isu nga nagaliang kumunong ai kitien ngawan hang ni tang man sutip ngakwatip la pidang ne ha kene keju kanong rim ne yo pila ya kelajing mut kata kare ke pengako urung kerang ngaron kawai ke program menem step smith tinggal ongi ba apu ngale sitom man be tinggal pendek ploi kata ke kam ngale wan be slap ubujur ulahap dan ring ngale poi ha ke sidong ha ka por ke babiang te ke pengako ban kali ya pi pa ba hang ne kalong hatu pindang ai ne em ke jingkersan ya ka voice of the people party ngen wanra ya ka jingli jung ka jai penrim bagata kalong lengba ki vote ban penyeteli ka jai benriu menta bangin yo ka jing sensar ka baklan ka donkam bangin a ya ka jingkersan ya ka wei ka parti kata ka dei ka bangin nge trang ka bangin anut nama kata dang ya penkre na ka benta ka ne ka snem menta na ka benta ka ne ka ba election bar kumju ru ya ka ne ka ar hajar apropra ka bandangwan tengi kuwa abah ka ne ka ar hajar apropra ka bandangwan ngen yo i ya ka sarkar ka baklan kumba kalong mentang idan tang sangut ki MLA hapo ka yeng dorbar thawai hande ka basngo tanat kalong sangut ki MLA ka bangidon Kala penki ya ke yendor bartawan bernilayo ya ke strong opposition nilayo ya ke strong opposition bat ngila pen i ya kata kasap ka pom ka bangidan ngila pen i ya kata ka will power ka jongi ya ke jinglong serious jongi ka jai benriu ngila ra ya kimat ki jurah ka yendor bartawan terbasulong ba ndayo apor e kitan bon ba ki bel kitan bon ba ki mat kebangi na ka parti ha bangi syong ha ka executive committee jong ka parti ngong ka niru ka padan kam handre on da ngila submit cho speaker ka niru ka pamlong namar umdon por pelong session tang sitayo artayo du kataru bun ka paot kila bamaki ka por ha banda biang te bun ya gini kimat ki bangi kwa menra mengi assembly mio banra tengi kum ka parti ha bangi mio banra ha ka yeng dorbar tuan to yotu ba pi ha ngin ra Lara hayang dorbar thawanya umdan jaga yang ni nyimban si benwan sapi upai ba
Ladai baka assembly ka jorong sibnai, ka jorong arbnai, ladang iyo ya ki session ki papura, ngin sai ki mar ki jura, naga benta ki section ki papero jo ka imlang ka salang ka jongi. Te pigi pa ba pinjin dalayo i. Pinjin dalayo i. Barka bangasmo tumar kalong leng bagi ni ki jinge kran ki assembly, mensua ki beri kim dai tip ja ayu ka assembly. Dan reja do kami ke BPP, long assembly yang tai beri ulai abdungong na yeng namar bayo e kala telekas. Dan ada apa kami ke BPP diberi kelas sedang pet ke assembly session. Kami kalau siapa ke political education, kalau siapa ke awareness pen ai pergi paiba, terpiru filamang yo ya kata kajingnya dan tijung ke parti. Dan nomor kata kum ke parti, habangi dan haka opposition, kadeka kamram jongi ban pen ya ke sarkar. Ngingim dai tan kinong kedukti. Kum ke opposition ngi pendat ya ke kamram, ngilong ru kinong kedau lenti. Ban syukudukti kambiang. Dan kamban kedau lenti. Habang yong bakani ka pilih kamlong. Kani ka pilih berlek. Kata ka pangingin khot ngi perta. Nama kata daw kimi kitu kisi totally ki jingdawa ki bangingi dawa naga sarkar. Te wat ngoper habang imi sa kisinong gitaw ngi ay kini ki jingken tho e ka sarkar. Dan ki brio jongi ki balas dang thut ki ong ba o kani ka BPP ka he tang ka kan tho brio. He tang ka ben brio. Peni ban sutu kumbala ya batay na kaway ka por sa kaway pan. Kani ka jingken tho kaya pher na ka ben brio. Rabenyo brio simet bojrong ubalongkot ubali ubayong kumta terter bosni brio uba kumta kita kini kijing benyo brio henry habang ngi kedau ye kijing le joko sarkar ngi kedau ba upai ba unsyai namar ngimla ban snapjar lada ka don kijing sakta ya ka hok ka upai ba lada ka sakta ya ka riba de ka jai brio jungi sibo mentala da brio mut ban lilam ya ka kendau ka siap jungi ngini ro yo tau brio Larau brio mul pandi ke kendau ka siap jongi. Le sop iki kam di baper. Ngimna ban sngap jar kan itu ipi. Balada ngi sngap jar ke jing bisar kan ha pada kita penggi jongi ro. Dai. Namar kata ro ngimla ban sngap jar ngi ha ban kedau ya ke bangi de ban kedau. Dan nama kata ro pai ba wat no sngotu bakala. Ka ke pengamu bonong ipi kalong ba. Ka ke bangi ni le kalong ba hikai yo pai ba bandon ya kata ka bangi ong ka critical thinking. Critical thinking, kamu ba pinang ban bisar ka ay ka badai bar ka ay ka babakla ka ay ka basniu bar ka ay ka babha bar ban hikayo pai ba kumnu ban jit ya ka babha ban kan pat ya ka basniu kata ka de ka critical thinking itu ki balik kuliah ki sekolah ki college ki sngotu ya ka critical thinking menta lada kamban ka critical thinking haka education jongi ngane tu ipi ka ne ka education kalong le noi Baro si katang iong baka puli ka puti kariban penla e gibreu ban yang halaki jong kikijat. Handai haka critical thinking. Ni hikai gibreu om tang bakin yang halaki jong kikijat. Handai bakin yang halaki jong kijabin. Kata gare ka bangi pendan kam hagari baga jabreu. Nama kata rau kini kiwe ki parti ki ting ka parti pra. Namar bangi hikai upai ba urun kam tang ka jeng hikai. Hisen ba upai ba ulasai wat pen bit ya upai ba. Dan ki bamut ban hikai skol upai ba. Hangni apa mau tharaisan nilai ngai upai ba hangni ula de pas PhD ya ka politics. Upai ba ula pas PhD ya ka politics sebut mana hikai school pen le ran kala. Namar kata dah pinyo i ba un hikai